Mushana Production. Yafande twabashimererwa kare sewe wasibaje nasibaje nibanyita ari nitwe ni na mutayi wanje twarwa CPS police ariho mushango ubwo kubura kumukazi nibamwita Kemigisha na n'umwana we nawe aryambaha so tumuntu cyondoza ntugendo cya police tukujya ko statement wabara kuyaho statement then nukimanye nero garuko mukatahe hata afande arinitwe yes umukazi Kemigisha ni mumani nefakazi kandi ayide n'amafuzi umukazi ogo akampereza umwana ahubwo kuba umukazi ogwe nefakazi kandi abana n'amafuzi kandi akabata kubabasa yampa umwana ko mukama uwunye naha ngo umureberere konke cyo mukazi okubura kwe umazima umurhanga tindu kumanya nabwecho tinyina mushango aha police ninza kwenda hoki bamukwata tugambira hamwe referanda yo kumwene hago akaba referanda kikayatunyanga akamanyiro cyarenga aho ino mushango kuba umuntu yija akareta okwetongwita kwe niturikiza side zone so nitwenda usha a police ote statement yawe wamara kuta statement nza kwa bondi iwo gende fire tukiteko wa state niwarisha kugamba ngo ino mushango ninga togwine afande ngambere a police tinkuzayo aba police kuzayo tinkaza yapo ashinyine mushawo referanda kavugambira kigotona kine ubushobozi tubwine hey na police ko tari kwenda cyatugende afande ko hey atishi boburekire mumutware mucondoze bantware mukazi we azabacondoze bye takarima niba mutwara bitubwo wareba referanda bamweta mugusha uni mugusha cyakumanyisa nakundo mugusha nakundo murambana ni referanda mugusha ko kama bakutware genda yiruke bamuhendo kumwibagiro gwa referanda n'umujija mukuru umukamwana wanje obe no muronde ko no kwahanikira reka turebe torarugeye tware kama kutware torarugeye
madamu CID kurete do umusitari to musibo umusibo reverando akabuza ko mukazi we leta kemigisha ashobora kuba abanyahari so icyo penalty arahanuya muvuze weza kumubuza cyo kumubuza akora statement then yamara statement tumuteke omonda mukahobe kitu Mr. Reveranda, ushaka no chimanya sebo? Amshaka kwa kureza no kumanya sebo? Ndokumanya. Ati Reveranda abakureza hano nzantu bomshango bokubura ko mukazi ba kweta kemigisha mukazi ba kweta kemigisha no kumanya? Kemigisha ni mumanya. Hati akumanyise bukto afuna mshango kukababirwa nugoreka ngo okubura kwa kemigisha obina haka kwa teno kigamba we cyecho. Nga mukazi kemigisha ni mumanya kefakazi aina mafuzi abayana babere balisi konko mwana umwe mutoko mukama akamu nyendo kutura nawe konke cyo kubura kwa kemigisha umaze matindo kumanya Konka umwana akamuhereza atakabuzire akabata kabuzire ibyo kubura kwe nanye nimbihurira nkabandi so Mr. Reverend hamwe kino nyango mbantu bona nibo baruteka tekaho nintekateka nabo kugira ngo ninyenye n'umwana we ubuyampi ati kube migisha biyarize kwezo mwana we yatambura yagenda ninga okutambura mbikirizanga ni kirisa omazime cyo tindu kucumanya abo kubakampa umwana natwara umwana akashaba mworera umwana abo kubandi fakazi akata kumubasa okay kare konka hati Mr. Reverend twaza gukora twaza kuba kusigariza aha kama genda gitwa polisi kugamba then tukoni tukora kuchondoza kwitwasha mutino mchango no njagamba n'ugenda okusigaza nomanyisa cyo madamu Nija kuja Mr. Reverend nje kumanyisa nija kukumera ahantu amategeko okali kugamba then tukora kuchondoza aho sharo nina tukapire mkodi no ichirizibwa kwemera rwa ukijoka garuka kumana report ngakumanyisa ko mchango gwako gabo sebo no kumana report ina mpaka mchango kwi kandi abanjani ukwija nkore ku statement ngarukeyo ati yo reno jana mwenda kunkumu Mr. Reverend kugira statement yiwahereza niyo ina rugema mukaja kusugaza so na nishaba utaka kunelelera mateka za polisi mbele Reverand yango musipi ngufira ingito kubiteka nira kubihangika ubanzo yingire ubanzo tahe umuchome mwenda kunkumu zira kukoma abo kwatcyari umuchondoza mweno mumazuma nanga kukora utarundi umuka kandi mutandete kugira ngo ndwana ra bakaja muri Rwanda ya Rwanda ra polisi kindu kumumanya umukazi atakwinjira mwenda kunkumu Mr. Reverend chora chona ningo chora akora nikija kozesebwa omukoti z'amategeko asaba kushaba ogondere biragiro okoreshora kugambira tuba tukora kuchondoza kwika afande Reverand yangu akora umugambo ingubasa kutaba umuchome nyo chikubasika Mr. Reverend nonda kujema kandi kujema tumubasa kunkoma ni tuba kukora ebyo sebo twandisha bagoyerebera amateka tubase gukora umurimo gwitkurungi afande uko afande kare kutayindikira gino cya gatanu rekare twashiko cha mukanda kandi kochenzere niyo no kwende biragiro afande kutayindikira gino cya gatanu afande kutayindikira gino cya gatanu kandi mukambiye hade nepeta na ujiye mu nipe mazama mwandeta je macho makundo muchomi bazo utahi
Mukama. Ko Mukama. Reverend abamutwara. Reverend abamutwara. Ko Mukama. Ko Mukama. Polisi yatwara Reverend. Natasha, abonye sitamyao. Reverend abamutwara. Ni bahaba mtwara. Abapolisi. Batorai. Batora kuriya. Imuka ije tugende tubakurate. Ko Mukama. Ko Mukama. Ko Mukama. Ko Mukama. Batoroko ninga batoroko. Nosha batoroko. Reba kamotoka kafaza wekereziya yitu. Kwarije tumwemereze tumubuze. Faza. Mwasiba mutabana. Twasiba kubifaza.
ugushikani ko mukama nenki baza noreba turo wa reveranda konkeri izo baba mukoma Reverend bamukoma ego bamukomera ki tukumanya twareba polisi neija nemutwara mwena ningira mwijo motoka tugirita mbatwara umuka tikwe abo kubana umanya nka muhanda aha eboko ni basa kwija ubundi bari kare fasi ako tukumanka muhanda nabuza kugira cyababere ukibi binanke bikoko enki n'abantu bate bakasisikara tikwe ati muzo motoka mbatwale mbatwara umuka tikwe kare fasi kale mwije iyo mutahemu nimanya kubigura hoje aha atiko mukamera baha kale muje mwesi benkoba aha Como kama